pozdrav ljudi, Goran PC ovdje i dobrodošli u moj novi klip Top 10 igrica za slabije računala. Znači, evo odmah da krenemo. 10. po redu je Spore igra. Znači, neću puno govoriti o igricama, ali eto nešto da kažem. Znači, vi ste neka kao riba, šta ja znam, tak nešto slično, i jedete, znači, podmorska stvorenja, tako nešto, i postajete veći i snažniji. Na 9. mjestu je Plants vs Zombies. Znači, igra na Originu, besplatna, ja mislim, ne znam. Imao sam priliku isto igrati, znači vi morate saditi ove biljke i one moraju ubiti ove tu zombije, da ako slučajno prođe zombi u vrt, vi gubite, znači ne smiju proći. Idemo na 8. mjesto, Load Out, ne znam kako se kaže, ali nije bitno, znači bitno je da je igrica besplatna na Steamu. Ako imate Steam, slobodno je skinite. Nikad nisam igrao, ali čuo sam da je jako dobra. I eto, to je bilo to, znači vi ste taj neki lik sa miniganom i derete nekog, šta ja znam. Idemo na koje idemo mjesto? Idemo na 7. mjesto. Znači, šta je sa znači na 7. mjestu je Battlefield 1942. Nisam nikad igrao, nisam nikad gledao gameplay, ali čuo sam da je igra jako dobra i da je za slabije računala, tako da je možete igrati vjerovatno. Na 6. mjestu, na 6. mjestu je igrica Enclave. Isto igrica na Steamu, ali nije besplatna. Znači, ja sam ovu igricu igrao i jako mi se svidjela. Znači, vi ste taj neki lik i valjda ubijate ta neka stvorenja i prelazite levele. Ne znam koja je poanta igre sam. Eto. Onda, znači, svako može instalirati. Na 5. mjestu svima poznata igra GTA Grand Theft Auto San Andreas. Znači, u igrici nemam ništa govoriti, vjerovatno ste svi igrali, svi znate za nju. Znači, vi ste taj neki lik CJ, ja mislim da se zove. Idete po gradu i pravite sranja ako hoćete, znači kradete aute, motore, avione, ovo, ono, znači imate za sve šifre sada. Ubijate policajci, imate šifre za oružja i free world, znači ne znam kako se kaže, ali eto, jako dobra igrica. Znači, ovo je na 4. mjestu igrica koju svatko može instalirati, Need for Speed Underground 2. Znači, svako može instalirati na svoj kompjuter i preporučio bih je svima vama, jer mi se ova igrica jako sviđa. Nikada nisam igrao na računalu, ali na PlayStation 2 je zakon. Znači, vi ste taj neki lik i na početku dobijete ovaj nabrijani auto, trkate se i onda kupite svoje auto, morate ga nabrijati, idete po gradu, se vozate i tražite trke i zato dobijete pare. Znači, svako može instalirati. A na top 3 smo ušli i na 3. mjestu je Call of Duty 2. Znači, Call of Duty 2 je isto mala igrica, ali ako vam laga, onda je bolje da skinete Call of Duty jedinicu, ali sve to isto, samo je ona malo jadnija, logično, i manja.
Znači isto će biti download link u deskripciji. I idemo na drugo mjesto koje je na kojem je presveti Counter-Strike 1.6. Znači nema šta govoriti o ovoj igrici, vjerovatno svako od vas igrao. Ako niste, definitivno probajte ovu igricu igrati, zato što ima manje od 300 megabajta, a igrica je prezakon. Znači multiplayer je, sada uđete, na primjer imaju serveri, uđete na server, imaju razne puške, oružja, znači, i šta da kažemo o ovoj igrici, imaju teroristi i policajci, igraju jedni protiv drugih. Ako mape počinju na D, onda tu mora teroristi plantat bombu. Ako počinju sa CS, onda ovi policajci moraju spasiti taoce. Znači jako dobra igrica. I na prvom mjestu je Medal of Honor 2010. Znači nikad nisam igrao, u stvari igrao sam, ali na PlayStationu. Znači vi ste taj neki lik, imate svoju ekipu, slično kao znači Call of Duty. I to bi bilo to. Znači ako vam se svidio ovaj klip, kliknite like, šerujte, komentirajte i naravno subscribe se na kanal za još ovakvih klipova i tutoriala. I lajkujte našu stranicu na Faceu. To bi bilo to, ljudi. Bio je ovo Goran PC i ja odobravamo ovu poruku. Doviđenja i pozdrav do sljedećeg klipa.